Lakha Sirkep Amreng constituency alu Socheng Education Block ke parlo Taseng LP School hapen Taseng Rongkhilan LP School an KSL hapen phirang ke tum kahumri dam Bangsu kahumri dam haladak arong ararutum pen nang ki pachini tuna tengke Taseng Rongkhilan LP School ake inut lo thanbang rupsing timung ki thanbo mahut pensi ke chok chia jok non an ke virang lo pusi nang pachini dun Lapen school hem stame non puta repairing asai ave puta than ponlo. Lapen ki juna lang stame akisung do pusi nang than. School student tum tame barpi barso ahem sitame kahing nolu puta than dun thu. La Sikarbing Thomas Council ke chari tum nang lang pon tha puta than ponlo. Lapen halapu number si Taseng LP school along pusitame ningkaning koraner ke pleng dera phistame ICDS ahem anta avilang puta nang pachini dun thu. La Sitim Karbing long CM Dr. Biliram Rong hang pen education em Richard Tobiatum nang lang pon vek thapata kachuningri padupon nilimen ke jasing timu dak Taseng Rongkhilan rong asar lo nilike ladak la LP school ke dak nilitum arong school lo ke chenga kupenta la school ke memederason nilitum nili mata ladak si por hilong lo ala ubang ke abane school lo mati ladak si nilitum ta charli dunong lo Hala sa penta headmaster amen ke rupsing timung lo hala sa hala non dubong lang kita hala juwan ho kita kithan meme mane student ta wan ong e kithan meme dat pasi student ave dalobo student mem kithan hala than bang men than wer wedat tivang wer wedat posi student ave dalo amanon apitu non pining non dubomanta lason lo alang ke ritiar ko ningkan ini ne pine ansidolo sika ladak alar kapathan pon aprang ta dolo ladak behem filipi atum hanta pathan lo malason ala poisa ke bibang pik jumjet lason du ko weti lasi nonanta la panti intang te bom lo bom bor pen sinil da nang ijot anon anta ne hem long lela Manon ta saratum sinang picture lo hem. Sartum ko LP school lo. LP school saratum sa manikda si nang ipeg lo office room si nang ipeg dulu. Hem nang ko ponilitum ta hemu. Keno nang litum labang so LP school office lo sinang litum dudun bong. Alang litum da office cibi pop dong tenang litum na lo du pop. Kini ne dalam natong biduna yene ra atum sa kini pon pare ni li ini thang ta kim nang ta Adon maha ta chini lo ke yok ta. Lan. Ne itu kan hem nang kim pidet te me uji ai side ta hem ne. Nang kim pidet te me uko smart pen ni lidu dun pamelong po mane hinong na ta do pamel he. Sa ta me bang ta bang hem se pasik sa kason man de lamati. Along li na pe elo manang kim pidet na. Ai hem masan kim pidet. Semata leng ong fiktik. Non tu dapat nang kitong pete. Anda bang ong fiktik man ye. Itu ni dah ho pada fiktik. Theng ta ni lo chi wan na lang theng bang ke ni tu ma la he la theng bang ke ni yo te lang na ma ti lang bang helo pik de bo na te ma lo hem nang pipo puna chak ke sa sun he hem nang pipo pu na pu ding pik lo ma na ana nang pite bom la au ma ro na chi wan non ta bong chi wan kre na lo chi wan kre lo dak pene lang ave pusi pina kita rusumar putang den mati di pina kita ke airplane te charsam long pacar sami bahut he anke laku helpasi sogami anke pacham veru ne delu lang bilu wing dang det ke ho si lang pen hem ke neli tu hanang pite me pik pajalo toilet ta Jirikinting pen samsing ti Karbing long life